لمجمێر 6 دەما پێشکەشکردنا بولتەنا ئارکیە دە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. سەرۆکێ تورکیە ڕاگەهاند و di çend mehên bê de eger heye devera aram li Sûriyê were ragihandin û Rûsya dibêje destwerdana Tirkiye di Sûriyê de yasayî ye. Lîwa Ezîz Weysî dibêje PKK berdewam bihaneyan ji dagîrkeran re durust dike ta ku derbasî xaka Kurdistanê bibin. Topxaneya Tirkiye li gundewarê Helebê çekdarên bêserpeyedê ve topbaran kirin. Di hevdemê amadekariyên Amerîkî ji bo vekşana wan ji Sûriyê hêzên xwe li Sûriyê zêde dike. Dubare silav. Serokê Tirkiye ragihand ku ew pêşbîniya ragihandina devera aram di çend mehên bê de dike. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye îro di civînekî de li bajarê Erderom yê Tirkî ragihand ku ew pêşbîniya ragihandina devereka aram di çend mehên bê de li ser sînorê xwe bi Sûriyê re dike. Serbarî ku rêkeftina Adana ji Tirkiye re heq dike ku destwerdana leşkerî di Sûriyê de bike eger rastî gefên terorî hat. Erdogan eşkere kir ku ragihandina hevpeymanekî navdewletî di derbarê devera aram li Sûriyê ne pêşbînî kiriye. Serokê Rûsyê jî ragihand ku destwerdana Tirkiye ya leşkerî di Sûriyê de yasayî ye û rêkeftina Adana ya ku di sala 1998 de di navbera Tirkiye û Sûriyê de hatî encamdan wê yekê tekez dike. Serokê Rûsyê Vladimir Putin ragihand ku destwerdana Tirkiye ya leşkerî di Sûriyê de yasayî ye û ji mafê Tirkiyeyê ku êrişî terorê bike li ser sînorê xwe yê girêdayî bi Sûriyê re. Ew jî li gorî binamaya rêkeftina Adana ya ku di sala 1998 de navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de hatiye encamdan. Em rêzgirtinê li berjewandiya hevparê xwe yê Tirkiyê de verê dikin. û rêkeftinek di navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de heye ji sala 1998 ve li derbarê şerê terorê de û hemahangiya di navbera her du welatan de derbarê şerê terorê ji ber wê yekê jî destwerdana Tirkî di Sûriyê de yasayî ye. Serokê Rûsya rewatiya destwerdana Tirkiye di Sûriyê de li ser binamaya rêkeftina Adana ya ku di navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de hatiye emzekirin dibîne. Rêkeftina Adana hejmareke xalê li xwe digire. Xalên sereke jî tekeziyê li ser terorkirina PKK dike. Serbarî ku ji mafê Tirkiyeyê ta ku rahiya 5 kîlometreyan derbasî Sûriyê bibe. Şerê çekdarên bi ser PKK ve bikin eger li ser sînorê Sûriyê bi Tirkiye re hatin dîtin. Li gorî rêkeftina navbûrî nabe rejîma Esed piştevaniya PKK û serokê wê Abdallah Öcalan bike, serbarî derxistina Öcalan û qedexekirina çalakiyên bi ser PKK ve li Sûriyê. Rojnameya Quds el Arabî amaje bû yekê kiriye ku tevî mijara devera aram ve çend sala hatiye pêşkêşkirin lê berpirsên Tirkî tûcaran. Behsa rêkeftina Adana nekiriye. O ji bo cara yekê serokê Rûsyê Vladimir Putin berî ku bi hevşanê xwe yê Tirkî re li Moskû bicive de kongrekê rojnamavanî de amaje bi rêkeftina Adana kir ku tê diyarkirin kolêkolîn û danûstandinên dirêj li ser rêkeftinê hatine encamdan di navbera her du welatan de di dema bûrî de. Piştî ku Vladimir Putin behsa rêkeftina Adana kir, Recep Tayyip Erdogan jî ji aliyê xwe ve pêwistiya pabendî bi rêkeftina navbûrî kir û got ku Tirkiye welatê yekê ye. Meremên wê di Sûriyê de mirovîn û tunyazên dagîrkirina xaka Sûriyê li cem wê tune ye. Ji alî xwe ve jî Wezîrê Derve ya Welatê Tirkiye Malû Çavuşoğlu di kongrekê rojnamavanî de ragihand ku dema ku Vladimir Putin dibêje hebûna Tirkiye di Sûriyê de yasayî ye wate rewatiyê û razîbûna Rûsyê li ser destwerdana Tirkiye di Sûriyê de nîşan dide. Serok û serokwezîrên Tirkiye di gotarên xwe de duh behsa cîbecîkirina rêkeftina Adana ya ku di navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de hatibû imzekirin dike. Eger rewş nehate guhertin. Zanyariyên bêhtir em ê di vê raportê de bibînin. Piştî got Tirkiye behsa peywendiyên xwe yê nerasterast bi rejîma Sûriye re kir. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Wezîrê Derve yê heman welatî Mevlût Çavuşoğlu behsa agera cîbecîkirina rêkeftina Adana kirin ya ku di navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de beriya 20 salan hatiye îmzekirin. Rêkeftina Adana di sala 1998 de hate îmzekirin. Têde rejîma Sûriyê tekeziye li ser hemahengiyê li gel Tirkiye dike li dijî terorê li ser sînorê Tirkiye.
هەروەها ڕێژیما سووریە تەکەس دکە لەسەر بداوی ئانینا هەموو ژۆرên پشتگیریya wan ji PKK re û rêgirtin li derbasbûna çekdarên navborî ji bo nava xaka Tirkiyê. Herwiha heman rêkeftinê rêda Tirkiye goşarê teröristan bike di nava xaka Sûriyê de. Heta kûrbûna 5 kilometreyan. Herwiha bi destînana tedabîrên pîwîst eger gef li ewlehiya Tirkiyê hate kirin. Her divê derbarê de serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gotareke xwe de tekezî li ser giringiya cîbecîkirina rêkeftina Adana kir û got tu niyazên me bi dagîrkirina Sûriyê nîne. Weşkere kir got Sûriya welatê tekane ye. Got Tirkiye ji ber sedemên mirovî derbasî xaka wê bûne. Ji aliyê xwe ve jî Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu tekez kir got welatî wî mafê wê heye goşarê terorê di nava xaka Sûriyê de bike li gorî rêkeftina Adana. Oğlu herwiha eşkere kir golgorî rêkeftinê pîwîsta rejîma Sûriye şerê rêxistinên teroristî li ser sînorê Tirkiye bike. Bi taybet eger gefê li ewlehiya Tirkiye bixwin. Diyar kir got eger aliyê Sûrî bi vê erkîrane bû wê demê ji mafê welatî wî ye got derbasî xaka Sûriye bibe. Axaftinên berpirsên Tirkî bi cîbecîkirina rêkeftina Adana tê tevî got ev e bêhterî 20 salan derbas bûye li ser îmzekirina vê rêkeftinê. Lê hevdemî tevliheviya goldeverê Rûdê de eger heye got Tirkiye vê rêkeftinê bikar bîne ji bo bi destxistina armancên xwe di nava Sûriyê de. Rojnameya Times ya Brîtanî dibin nav û nîşana rûbirûbûna Rûsya û Tirkiye di derbarê caranivîsa Kurd de nivîsiye. Ew rûbirûbûn bûye rastiyek piştî ku serokê Rûsya Vladimir Putin bîrokeya avakirina navçeyekî aram li Rojavayê Kurdistanê red kir. Rojnameya Times ya Brîtanî di raporteka xwe de eşkere kir. Nakokî navbera Rûsya û Tirkiye de derbarî çarenivîsa Kurdan hene û Rûsyê li dijî wê yekê ye ku navçeyeka aram li Bakurê Sûriyê ji Şamê bêbirîn. Rojnameya Times ya Brîtanî bi navnîşana rûbirûbûna Rûsya û Tirkiye derbarî çarenivîsa Kurdan nivîsiye. Ew rûbirûbûn bûye rastiyeke piştî ku serokê Rûsyê Vladimir Putin bîrokeya avakirina navçeyeka aram li Bakurê Sûriyê bi armanca parastina sînorê Tirkiye û dûrxistina çekdarên PYD red kir. Rojnameya Times ya Brîtanî diyar kir piştîcivîna Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsyê li Moskoyê di kongrekê rojnamavanî de Erdogan behsa navçeya aram kir li Bakurê Sûriyê û nehiştina çekdarên ser bi PYD û terorîstên rêxistina terorîstiya Daişê. Lê li hemberê Putin tekez kir pêwîst e çekdarên PYD û rejîma Esed danûstandinan bikin û pirsgirêkan çareser bikin. Rojnameya navhatî eşkere kir jî danûstandinê di navbera çekdarên PYD û rejîma Esed de bi awayekî ektîv piştî biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê dest pê kiriye. Her du aliyan li hev kirine ku çekdarên PYD cihên xwe li nêzîkî sînorê Tirkiye radestî hêzên Sûriyê bike. Lê li hember de jî PYD wê rêveberiya xwe ser werigire. Em ê bihtir li ser devera aram rawestin wê were durustkirin, nayê durustkirin, helwestên Kurdî di derbarê devera aram de çin em mêvandariya Mamosta Abdulbasit Hemû cigirê serokê hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî kiriye. Mamosta Abdulbasit ev dema te baş? Dem baş e. Roj bi roj daxuyanî deng helwestên serokan, serokwezîran bilind dibin ku devera aram wê li ser sînorê Sûriyê bi Tirkiye re were durustkirin gelo ev babeta ha wê rast were bicîkirin yan jî tenê gefên siyasî ne wê mereman bi destxwe bîne taybetî Tirkiye. Verî her tiştî var baş û dem baş bû tew temaşevanê arkê. Rastî piştî biryara Amerîka vekşana wê ji Rojhilatê Ferat herêma Bakurê Sûriyeyê kete asta berjewendiyên van dewletên îro di hundirê Sûriye de rolava heye. Helbet ev dîtin û ew gotinên got herêma aram bêguman tiştekî ceddî ye. Lê wê çawa pêk bê wê çawa çi awayî hemû kes yan jî di dewlet ya sê dewlet ewana bi rastî diwarê asta guftugû sînaryo hat gelekin. Bêguman ew sînaryo hatê mirov nikare yanî çavê xwe jê bigire. Sê dewletê giring in îro. Bakurê Sûriye taybet ez karibêjim Tirkiye, Amerîka, Rûsya evana êgo karin vê biryara herêma aram dawî li hev bikir yanî. Evin êgo xwedî bandor
و بێوانە هەر یەکێ ئێدی نکارێ بێ بریارێ بێسەری لێ ئەو وەکە فکرە وەکە دەیتن بێگومان ئەوانە جددیە لێوێ چاوا پێک بێ ئەوانە هەنێکی حەتەنها ئاستادان و ساندنێدەیە ئیرۆ سەرۆکی تورکیە ڕەجەب تایب ئەردوغان ji bajarê Erderomê ragihandibû ku ew eger heye ku bi tena xwe devera aram rabigihînin û birêve bibin her wiha babeta ku hevpeymanekî di derbarê devera aram de were duristkirin dûr kir gelo Tirkiye wê bi tena xwe bikare vê babeta he birêve bibe devera aram rabigihîne نا اجبر دماغو ام بقر باش 2015 دا بريا ويجي ام تركيا خوستا وهريمك ارام او لهي بي اباكرن لنهتا تجراندن نممكن تركيا تناخو كاربي درباس بي بأريبونا روسيا امريكا بتايبات روسيا هر كسك سر نقشا سوري مناطق نفوذ باندوراوا وتاثيراتي واحده يعني لتركيا براغماتيكي تخبطي کاری ده آلیا ماشینی آلیه کی وکا هوالبند خوی آستان سوچی روسیا گو بدریاوی را کاری و درباسی مرتالا فرات و درباسی عفرینی به نهاجی امریکا دروجلاتی فراتی گرینگا و اساسیه دبن نفوذاوی ده بن باندورای ده دانوساندنا پیرد که هر دو آلیا ده دمشه یعنی دانوساندی خوی ویت آلیه دما سروک ترکیه چو روسیا بابتا هرما آرام بحث کرد لید آوا دمشه آوا کی 6 کیلومتر دری امریکا و چاوا به اوكينا ودولتي دي كي بيرانا يا دوا روسيا تاني اريكر بالشرشاوا اتفاقات ركفتنا اضان هذا ياغو دما 1998 نابرا رژیم سوريا دا وتركيا هذا امذكر باشا اگر ام لسر هلوستين كردي جي راوسن تايبتي تبخوجي دما بوريدا ج اجانسا انادوليا تركيا داخوانی اک دابو کو تجوان را گوتبو اگر ترکیه دور آرام لسر سینوری و به سوریه را بگینه و گله کشیان درباره باکور سوریه بتایبتی چاره سر بکه گلو اف هلوستین به وی آوای تا چرا ده خدمتا کردی دکه يعني فكرة هرم آرام دما قش وهاتا أريكرن بشتي أمريكا بريار دا بله سياسة مدار أمريكا دما أمريكا بأري هل بدباندور تأثيرات إديت كي تركيا بريد خست لي أمريكا أم دزانم بتركيا نممكن كاربي إجابة جبابة جو هوال بندي هذه ناتو ناو دانو صاندني و دواري أبوري رو ديرو كيرة تكلية وهنا أبانا بربتشعب دستين إن تركيا تانية دي سجي دوبارة كم من ورجي جديدة جيجو تركيا رولاوي هاي اللي تركيا بتناخوني كاري هرما آرام لي غوري أجندة وغوري أفكاري خد خوازيها ولدانات كي لأن ممكن بين روسيا وبأمريكا هرما آرام ورنج هرما آرام برجو هنا شريك نديده هنا ولاتي دولتين ناف دولتي هنا جفاكا ناف دولتي وك دولتين إيرو العرضين فرنسا بهتر أبوريجي ألمانيا هنا كيزن بريطاني وإيطالي يعني ديرو هاري رولا واجي هيا بيجومان أف دولة حمود بهفرة نقشة سوري دفي أريب كنا تركيا تاني تمات شتي بخوازي نا تشي صريح حرتش لأبوا دولة عرب عن وصاندني وتكلية خو بهفرة لكن تشدواري أمريكا تشدواري روسيا دا بهفرة تركيا دخوازي إنه أو جغرافيا جو 800 كيلومتر باكوري سوريا دا أو هردو دولة جيزانن جرينجا روس بل خنا سياسي يا جغرافي أذانا أساسية بيت بربتشعب بستين تكلية دولة حتى كي عاستي بهفرة خورتن ودنهنا الهبن جهنا دا نلهبن ليه بلا عبد تركيا إنه ممكن أن روسيا وأن أمريكا نجي وقت شتخوب أبيسري وليه تركيا جنكاري تناخذ بيوا دولة أبيسري باش ما مستعم دخوازن هلوستاتا وكو جيجيري سروكي هفيمان اجتماعية كرد جيجيري سروكي هفيمان اجتماعية اوبوزيسيون سوري هروها وكو نونري انجمن اجتماعية كرد د ائتلاف سوري ده هلوستن ودر باري دفرا آرام ده بتايبتي دما داوي ده لسر كومن جواكي لسر فيسبوك تايبتي هندك رخنل وهاتنا كرند درباري هلوستن وداغا تجمره هلوست اخوا زلال بك دفي درباري دخوازم بيجم يعني او رخنه قوتين كرن طبعا حق ملتي ما يك رخنا اخو بك وشاشتي اجي ديار بك باواكي ريسبكت يعني باواكي ريكوبيك باواي وكا جواكا كردي يعني احترام بك لا اللي مخابن قال لك جارا ابي جوهري كيش خرا ناولا بيويدا يعني فيسبوك يا قوتنك بريزي قوتنها براسي أنا داربي شرشفة برانسيب كرداتية وأستيا سياسي ديروكا
كردي أوانا تشكي نوا جو أذ ناكوكيا جواكا كردي خراد بي ميجيا كي نوتي أواكو راسي أوانا جهة شرمازارية هلبت كرد ناكوكي دانو ساندني واد نابرا هذا جدابون هيا فكري سياسي خوندني سياسي لدوي مروب أواكي سياسي ورپرسيارتي لتشتان زين الأواكي هما قوتني ندريدا وقوتني يعني ناين جوازي چوچك دا ناين قوت مخابن مع الأسف أوانا جهكي نيجاتيف لسر جواكا كردي چدوي هلبت هرما آرام و باكور سوريا كردار گرنگا و هلبت ما قلت سيناريو ددونا يعني تركيا دخوازه بتناخو وك لشكر وك بآري هزين چكدار ايگو بر تركيا دخوازه هناكي آرمان جيوه تايبت هنا لي تركيا جي نكاري بيوا دولتا امريكا جي في رازيبونا تركيا بخوازه رازيبونا كردا بخوازه سيناريو هري باش يكريزيا قالي كرد گو کاربن ایرو دره هنه پیشا کرده یعنی یا دوید وقت هنک پیادی دخوازن برای کرده هنک بدن شامی شام جی به ایراده یا ایراده شامی دست روسیه ده نممکن امریکا به روس شام نزیکی هرما روجلاتی فرات برگو هرما روجلاتی فرات قالك ناكوكي قالك استانجي هنا برگو جهه کی ابوري وجرامبونا ويد سينوري عراقي ده دغه سينوري حتى اردن بلان بروجي با دولتها نجبر خواهات سوري نجبر خواهی سوري فاكشن وامريكا باواكي ديريكت سوريا ده نافكشي جبر بهتر تخواستن كرد انه يكريزياوي وما في قال كرد دوزا قال كرد شاوبي باراستن نافا بيلين ناكوكين و دولت مازنده يعني ام كاربن باواكي اشتيانا باواكي ديالوج كاربن في جغرافيا هاني ام كرد ده نكبن نام ناكوكين زنجي و سيناريوهات جو تيجي هفد شغلن وبتايبت يعني ام او چرچفا گو ام کاربن بهتر به رولا خوا کرد یک دنگ بن لهمبری با روسیا و امریکا و ترکیه بگومان اوانا پر پیوسته لمخابن او تشتگو بکرن حتی انها اصلانگیه یک ریزیا گلی کرد تا یدی خناده بر و پیشمرگ روج آوای کردستانی آماده نبو کاربن و تینا تجراندن جهلاوا دولتا و جواهیلی اپوزیسیونا سوریج برگو بشکی نشتمانی و نتاوی نجی دورده دوی او ذهنیت و ریوگرا بره بدانین هلانی وجنشکا و به آوا کرن سر آستا گو کاربن چاوا دوزا گلی کرد و مافی گلی کرد پی پاراسن باوریام ده آرام بن چرچافا جواکا ناف دولتی ده بیوا هر سی دولت آجی نممکنه اف دولت اف اريما آرام به آوا کرن بگومان رولا یکیتیا اوروپا افهانا حموه بهورا کاربن چقا قناغا هرما آران بن سيوانا دولتا جواكا ناف دولتي وامريكا وروسيا به وتركيا وانا بهفرا و بهتر كاربن دوزا قال كرد او كسن بكاتين و هرمي بحمرا ريفابريا سيفيل وباشتيانا كاربن هر كسر عرض اخوال غوري ما في خوا بچرچوا گو كاربن بيگو غهرتنا کا ديموغرافي هبي سرانسري سورياي باكور سوريا دسپيكه پشراجي وغيره سرانسري سوريا اواناجي بهوريا مدا بلان سيناريو هاتي اساسي ابن اي بهتر بر بچاو دسپيبي و پشراي بقلب باشور سوريا وگو کتب خوشی آگهداری سروکی روسیا فلادیمیر پوتین بحثا رکفتنا آدانا دکه سروکی ترکیه رجب طيب اردوغان هروها مولود چاوش اوغلو وزیر دربی ترکیه تواهی آوان بحثا رکفتنا آدانا دکن رکفتنا آدانا جمافی ترکیه حق دکه کو 5 کیلومتران در باسی سوریه ببن قالوا اگر تركيا دفر آرام راغان ويل سرچ بنا مايبه وي ركبتناك نوبه يانجي همان ركبتنا اضنا وورا تعديل كرن يعني ما قلت يعني ايرو باكوري سوريا بن شرشوات سي دولت هذا يعني فوزي روسيا وتركيا رجاء فرات امريكا رجاء فرات يعني ابانا بهبره نممكن يعني بها ببن يعني ابانا دفي اتفاق أضنا اتفاقك ديروكيدنا برا هرسي دولتها تايبة دولتها رجيمة سوريا هي بري حافظ أسد وبشر بشار أسد وتركيا هي أضنا اتفاقك جارنا أو 5 كيلومتر زيادة وكين به تركيا دخوازي سياسة خطوة بمشي يعني خوازي قباقو حرتشتي سري صدي حفتي حشتي دسبي نك تشري حاسليني أو سياسة ده يعني قابين استراتيجيك هنا وقابين تكتيك هنا يعني تركيا سرد أسد شغلي لي داوي وك هريما آرام اوانا وي جيب لي آليات وجه وشاوا وكيف بربا حتى انها اوانا هي الهب نكرن دولت لي تركيا يجي
روسيا جي اريكر تركيا را تايبد وك ودا ديار كرن ابانا قال لك بالكش انه معنا تركيا دمك روايه عمر سوريا دا ودماغو ضرباس بو عمر باكور سوريا روجاواي فرات باريبونا روسيا بود اريبونا دولتي شعبكرتيه دولتي ديبو يعني دبي ام وكرد باش سياسه زانب بخوين اف جغرافيا 800 كيلومتر وكرد تد جغرافيا ناكابرا ناكوكين دولتين هرمي وناف دولتي دنا يعني إلو لاعب أكثر ما ظنها ندوي سيناريوهات ندوي أم كور كاربن جوا كاربن دراهري ما في قال كور بيبارا أم نأواكي كسكي جو ضعيف نكاري بريارة كردي بدي نكريارة ما في قال كور بدي لما خابن وقت ديار كرن برب شامي بإيرو نرينا كسين خوازن كردا بدنا شامي وشام البردرية روسيا البردرية دي ترى بيجومان بريارة كاتفاق إنه إيران رولاوي سوريا باكور سوريا ده كيم ببي إنه أب دولتنا هذا الهدف كرنا ليه هر يك خوازه كرت خوا سر ايدي بمشينه هركت اجنده تركيا اواكي هنا اجنده امريكا هنا اجنده روسيا هنا ليه داوي اجنده فا دولتها اول هفكن في ام كرد نبن قربانيه اجنده فا دولتها يا داوي في يك ريزي وام كارم شاوا کارستنا ما في خو هبونا خو نندري با كوري سوريا ده برسك فرض دك ما مستشار نویسا پیادی و چکدارن بسر وب تایبتی دما نهادک و حول دن کو رژیم اسد وگره دفری و آنجه رکفتنه کی اشکره لسر است ناف دولتی آنجه ریبدن رژیم اسد کو دفری ور بگرن چار نویسا وان وی چه بیا پیادی اگر اف دفرها هات راگهاندن هلبت ابانا مطرسي هيا يعني إلو ماي أمريكا هكر أمريكا أريبكي باوريام دا ريجيما بشار أسد ويوري الحموداري خوالك مواطن الخلقية ميزاني أو كسيجي قوراشتن راقهاندن دست يعني سبارت نوا أو ريفابريا هاني ويجوا بستيني وقت شاوا كاربن ديس خوالقاري مهما خوبيك آنين وريجيم تشتكي كردا دواري زيدي قوتنا چاندي يعني وقت زمانه كي بدي كردا زيادة تيفريناده وبتركيا رجع كان اتفاقية وروسيا رولا كيد ليزة يعني إيرو نابرا شامي ودنابرا تركيا ده خوازي قنوات هوا فكه وشاوا اتفاقات إيرو الإدل بيجي لهفكرن وناكوكين إدل بيجومان وبهبرة مقايضة تشنا ده ببي أبانات في أمبر بتشعب الصين دميني أمريكا برجواني أمريكا وان ولاطي يكيتيا أوروبا فرنسا وبريطانيا وألمانيا حتى داوي كيجان أستي وكارب من برخو بدون نهل أو سيناريو هري صدي ليد بهوري أمدا أمناكي نابي ننجو إنه أمريكا وجه هرمي فكشة وأواكي حساني رجلاتي فرات تسليمي رجيمي ويابدي إيراني وبيش حشد الشعبي العراقي درباس بيجبروا بلانا أمريكي رجلاتا نابين دا بلانا كي مظنة وبتايبجي إيرو جواتك البولونيا تشيدبي الهمبري إيراني كونغركي ناب دولتي تشيدبي وفشار هند هندري عراقي دا رولا إيراني كيم ببن ودستوردانا بيت هندري سوريا دا قلس بتايبت أذكارن بيجم دقونا غا بيشي دا الباكوري سوريا ليت فيجا أبنا كوكي وبراكماتيا هاد دولتا كي دخوازي أجندي قو بيساري بيقومان أف دولتين هرسي وقت مقوت روسيا أمريكا تركيا أون إيقو داوي بريارة بدن باش دناف وان غافين كو جبو دفر آرام تين آفتن جالي روسيا وتركيا وبتايبتي هون وكو ائتلاف او انا كسي وچ غاف دناف وان في درباري دا آفتيه هلبت نرينا ائتلاف انه اود بينن بوزيتيف دما هرما آرام بكرن بأواكي وك امجد بينن انه بيكاتين في هرمي بحم اواكي اشتيانا ما في تبع بغارانتي كرن اواي شر ناكوكي نابرا كرد وعرب ويا تركمان واشوريا دا نمينن شركي عسكري تشينبي بر امنابين شرع عسكري و باشيه بين ام بقازن باواكي اشيانا ام قاربن و هرمي باواكي بهبره باش ماشي هر كسر عرض اخوا الغوري دستورك الغوري ريفابريك سيفيل غهريك اداره خبك الغورو شرط ومرج وزاغون غوبينا اباتن برغو بروساسوري بروساك گشتي توايا ايرو قوناغا بيترسونجي غراويل شاميهاتاني رياض يكي دستايا دانوستاندن رونش چو موسكو وغيره ايرو قوناغا بروسا چارسريا سوري جو منطقه امنه وك آرام دوی بيترسون د چارچاوا يكيتيان توا اولويه جواكا اولويه دا بريارا 22 54 بيك بين او مسارکی دیجیته مشان دوار چارسریا سوری چارسری کا سیاسی گشتیله روسیا دخوازه دیسه وگره جوات استانا و استانا جهاتا
پاشخستن جبر گویا شباط دو شباط و داویه شباط بکرن و جوینا کسی قولیجی تیرانی پشتی پازه منها شباط بنابرا سه دولت وقت دولت ترکیه و ایران و روسیا داری داگو کاربن و اتفاقات خوی استان و سوشی پیش بدن هکر تشندی نهتنا میدانی جبر امریکا جیب آواکی دیجی تماشد بکه بگومان پروژه امریکی جی حتی انها نزلاله لی از وقت دیتن و کسین چاودیر نممکنه امریکا پاشو اگریج رجلاتی فرات و وقت اوجی دیار دکن جبر گو برجواندی امریکا گرنگن نور سوریا دعراقی نوا گو هنک تصورینن امریکا وراجی چانته خود درباس به و هنک جی داری خو بدنا شامه و شام جی و پاریزه او انا براستی جی سيناريو ديتنين قال لك نجي خدنا بهتر اب دولتي مظن ام كاربن تشاوا دوزا قال لك كرد وانا رضا نصاني بكن ام ببن وك رقم شد جنيفي دا شد يكيانا توا دا شد سر عرض هريما ارام دا جيجري سروكي هفبيمان عن اجتماعي يا اوبوزيسيون سوريا عبد الباسط حمود القلمه بو قالك سباس جبو باش دربوناته القلمه لیوا عزیز ویسی فرمانده پیشمرگین زیروانی پرسیارک آراسته پککی کرو گود حتی کنگی پککی و ببه کلیلا داگیر کرنان جبر داگیر کرن کردستانی به بهانه هبونا چکدارین پککی در باسی نافچهین کردستانی دبن. فرماندار پیشمرگین زیروانی رخنک تهند ل پکک گرتو گود کو حتی کنگی پککی و ببه کلیلا داگیر کرن کردستانی لیوا عزیز ویسی فرمانده پیشمرگین زیروانی لسر و پلاخویا تایبت لطور اجواکیا فیسبوک بلاف کریا ویرای ادانه کرنا بمب باران کرنا بالا فرنشرین ترکیه لسر دورن سنورین هریما کردستانی کو د انجام د 4 کسین سیویل شهید بون راخنا ل پکک گرتو گود کو پیوست شرو سیاست د قاده خود بکن نک له هریما کردستانی هروها عزیز ویسی گود کو خباتو تکوشانا شورش گری پیوست جبوی پاراستنا خلک سیویل به نک سیویلان جبوی پاراستنا خو بکنا قربانی عزیز ویسی اشکره کر کو پکک به فرمان ترکیه در باسی هریما کردستان بودا کو چکین خود دینن جنا اسای بکن لی اگر پکک د شر چکداری دلګل ترکیه بر دوام به پیوست پکک شرو سیاست خو و گوهزین و خاک ترکیه نکل نواخه که هرما کردستان خواج ترسان د نواجن و زاروکان ده و شیریو وان بکه قربانی هروها فرمانده زیروانی پرسیارک آراسته پکک کرو گود کو حتی کنگی پکک و به کلیلا دا گیرکرین کردستان جبر دا گیرکرین کردستان به بهانه هبونا چکدارین پکک در باسی نافچین کردستانی دبنو خاکو مافو خلک کردستان دخنابن مطرسی و گف خوارنه دا شوه چوارشنبه بوری به بهانه هبونا بنگو بارگین پکک بالا فرنشرین ترکیه چند نافچه که بجاروک در لوکه سر به امیدیه و لسنور پارزگاه دوک بمباران کرنو د انجام د 4 ولاتین سیویل کو خلکی هریما کردستان بون شهید بون. فرماندار یپگی دبیجه که هلوست رژیم اسد لهم برچکدارین یپگه ارینیه و دچند روژین بیده اوی لگل رژیم اسد بجوون. سیپان حمو برپرسیار یپگه باسکی لشکری یپگه لروجاوای کردستان راگهاند که هلوست رژیم اسد لهم بر هبونا چکدارین یپگه ارینیه و بریاره ده پیش روژه نیزیک ده درباره روشا روژاوای کردستانی جوین دناوبرا رژیم اسد و پیاده ده ورنه لدار خستن. بریان هاجی صالح مسلم هبونا پیوندی دناوبرا پیاده و رژیم اسد ده تکز کربو گوتبو که تو دمکی پیوندی آوان به رژیم اسد ره نهاتیه برین. وزیر دروی امریکای راگهاند کو پیگاه کردان جبوان پشتی وکشاندنا هزین امریکی جی سوریه گرنگه. مایک بومبیو وزیر دروی امریکا ده هفدیتن اکیده لگل کانالا فوکس نیوز یا امریکی بحثاوی اکی کر کو دونالد ترامپ سروکی امریکی گلکی به زلالی دیار کریه کو پیگاه کردان پشتی وکشاندنا هزین امریکا جناوا خاکا سوریه جبو امریکا پر گرنگه. بومبیو اشکره کر جی کو اوی همو هولین خوا بکن دا کو و پرسی لگل ترکیه یک آلی بکن جبو کو کردان لپیگه هکا گونجاو با ددما وکشانا هزین امریکی جه سوریه. پنتاگون امریکی هرگولین وکشانا هزین خواج سوریه اشکره کرو گوت کو جنها تاکو هزین وان جه سوریه وکشه اگر هیا او هزین خواه کیمو زیده بکه سرباری کو تو دم جوکشانا وان ره تانها نهاتیه دست نشان کرن.
وزیر بارابانی ئەمریکا ئەشکارە کرد و دە چارچۆڤەیە دەستپێکردنا پرۆسەیە vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. ژمارەیە هێزên ئەمریکی لە سووریەوێ نەخویا بێ و ئەگەر هەیە ئەو ژمارە کێم و زێدە ببێ. شۆن ڕۆبرتسۆن جێگرێن ویزگەها ڕاگەاندنا وەزارەتە بەرەبانیە ئەمریکا ji ئاژانسا نۆڤۆستی یا رۆسیرە ڕاگەهاند ku ئەمریکا دەربارێ دەمێ دەستپێکردن و بداوی هاتنا پرۆسەیە vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê تو زانیاریان ئەشکەرە ناکێ و ئەگەر هەیە ژمارەیە هێزên ئەمریکی لە سووریێ کێم و زێدە ببێ. هەروەها جێگرێن ویزگەها ڕاگەاندنا وەزارەتە بەرەبانیە ئەمریکا گوت و پرۆسەیە vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê be پرۆسە و پێشهاتەیەن لەسەر عەردێڤە و هەروەها بە گوتوبێژیان لەگەڵ هەپەیمانên ئەمریکا بە گرێداییە لەوما دەمەکە دەستنیشانکری ji بۆ vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê nîne. شۆن ڕۆبرتسۆن گوت و هەپەیمانیا ناودەوڵەتی لە دژێ داعشێ بە سەرپەرشتیە ئەمریکا بەهێشیاری هەوڵە جێبجێکردنا پرۆسەیە vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê didê ئەو jî داک و ڕوبڕووبوونە دژی داعشێ ڕاستی تو کریز و کێشیان نەبێ. بەریە نەهاژی کەناڵە CNN یا ئەمریکی لە سەرزارێ دوژێدەرێن لەشکری بەڵاو کردبوو کو ئەمریکا هێز نەنووشاندنە سووریە ئەو ژی بە مەبەستە دابینکردنا ئەولەهیە بەژایی و ئاسمانیش بۆی پرۆسەیە vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê. بریارە vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê ji nîşkevê hatedان و neçavarê kirî bû li cem gelek welatên herêmî û cîhanî. Her biriara vekşana hêzên ئەمریکی ji Sûriyê matmayî li cem xwedî berpirsiyarên ئەمریکی û yên îdareya Trump durust kir. Weka nerazîbûnekê li ser biryarê James Mattis wezîrê berevaniya Amerîka û Brett McGurk şandê serokê Amerîka ji bo şerê Daişê dest ji kar kişandin. تورکیا د هر دو روژên borî de bingehên yepekê li gundewarê Helebê topbaran kirin. Welatê Tirkiye ragihand ku artêşa wan li Sûriyê di her du rojên borî de bingehên yepekê li gundewarê Helebê bi tundî topbaran kirine. Ew yek wekû bersivek ji istifzaza çekdarên bi ser peyedê ve ji artêşa Tirkiye re li gundewarên Helebê. Dêzanîn ku Tirkiya artêşa xwe xistiye di amadebaşiyê de تا ku derbasî Sûriyê bibe bi merema şerê li dijî çekdarên bi ser peyedê ve li Sûriyê. Di encama çar teqînan de li gundewarê Helebê herî kêm 22 kes bûne qurbanî. Li gorî medyayên Tirkî bilav kirine li Cerablosê motorsêleke bombekirî li pêşiya kompaniyekî teqiya. Di encam de 2 kes birîndar bûn û ziyaneke madî gehiştiye cihê teqînê. Heman medyayên Tirkî dane zanîn ku li bajar û bajarokên Bab, Qabsîn û Elgendûra li bakurê Rojhilatê Helebê sê teqîn bi riya motorsêlekî bombekirî û bombeyên çandî çêbûne. و د انجام ده لباجار بابه سویلک هاتیه کشتن و 11 کسین دن جی بریندار بونه و لباجاروک الغندورا 8 ولاتی بریندار بونه و لقباسین جی تنه زیان مادی بون. شانده نافدولتی تایبت جبو سوریه راگاند کو گیر بیدرسون شانده نافدولتی نوش بو سوریه جبو گنگشکرنا دوسیا سوریه به چندین وزیرین دربین ولاتین عربی را جویا بو بریاره پیدرسون در روژین بیده سردانا ترکیه و ایرانی بکه. ده چارچوبه بجداری دکوربند آبوریا نافدولتی لدافوس شانده نافدولتی نوش بو سوریه گره بدرسون به چندین وزیرین دروین ولاتین عربی جویا جبو گنگشکرنا دوسیا سوریه به تایبتی آواکرنا کمیته دستورا سوریه یا پیش روژه. دوه پنجشنبه شاندان نافدولتی تایبت جبو سوریه ده توییته که دل سروپلا خویا تایبت لتورا جواکیا توییتری بلاف کرد. کو گره بدرسون شانده نافدولتی تایبت جبو سوریه به هر یک جو وزیر دروی عراق محمد الحکیم و افشان خوی اردنی ایمن الصفادی و جبران باسیل وزير دروي لبناني هروها وزير دروي قطري حمد بن عبد الرحمن الثاني وزير دروي عربستان السعودية إبراهيم العساف رجفيابو ريلغوري شاندا نافبوري اشكر كريا كو بدرسون بوزير دروي ولاتين عربي دوسيا سوريا وداوين بشهاتين غريداي ببروسيا سياسية سوري بتايبتي آواكرنا كوميتايا دستورا سوريا يانو غوتو بشكر گره بدرسون پشتی ورگرتنا پوستا خوا کو شانده نافدولتی نوجبو سوریه سردان شما پایتخت سوریه کر و لگل وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم را جویا و پشتره بری خدا ریاضه پایتخت عربستان سعودیه و لگل دسته دانو سندکار سوریه جوینک پیکانی جبو گنگ شکرنا روشا سوریه بگشتی و هن بابتین دنین گریدایی بروشا سوریه. شانده نافدولتی نوجبو سوریه هروها دوشما بوری سردان موسکوی جی کر
و به سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه و سرگی شویگو وزیر بربانیا روسیه جویابو هجمارک برسنگریدای به دوسیا سوریه لگل هر دو وزیران گفتگو کربو. شاندا نافدولتیا تایبتش بو سوریه ده همان تویتا خود دیار کر کو بریار دروژم بیده بدرسون سردانا ترکیه و ایرانی بکو لگل برپرسن هر دو والاتان دوسیا سوریه گنگ شبکه. همان شانده شکره کر کو بدرسون دوی دماداوی ده به تایبتی بری لدارخصنا کنگره استانا یا کو بریار دمها سباتی ده وره انجام دان او جی به گارانتیا هر سی ولاتین گارانتور ترکیه و روسیه و ایران دانوستاندرین خواه به آلین ناکوکدار لسوریه و آلین دروین کو پیوندیاوان به دوسیا سوریه هیا زیدت که. گر بدرسون شانده نافدولتی نوج بو سوریه راستی گلگ استانگیان درباری ریوبرنا دوسیا سوریه تی. مینا گهشتن به چارەسەریە که سیاسی که همو آلین ناکوکدار لسوریه لسروی چارەسەری رازی بن. هروها دستپیکرنا قوناغا دوباره آواکرنا سوریه سرباری بردوانبونا هولان جبو آواکرنا کمیته دستور سوریه یانو. وڵاتی ئوردنێ ڕژیما ئەسەد بە خوێندی کرد داکو بەشداریە دو کۆنگرێ یەکێتیە پەرلەمانتارên عەرب de bejdar bibe. Rojnameya Elgediya Urdunî li ser zarê jêderên perlemanî ragihand ku Atif Tirwana serokê Encumena Nûnerên Urdunê vexwend ji bo Hemûd Sebah serokê Berlemanê Sûriyê şand da ku beşdariyê di Kongirê Yekîtiya Perlemantarên Ereb de bejdar bike. Herwiha rojnameyê da zanîn ku eger rejîma Sûriyê beşdariyê di Kongir de bike, birîna peywendiyan di navbera rejîma Esed û welatên Erebî de wê bi dawî were. Balyozê Rusya û Komara Bîlarusya li Sûriyê dest bi kar bûn. Ajansa Sana ya Nûçeyan bilav kiriye ku Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê pêşwazî li Alexander Yefimov balyozê nû yê Rusya û Euro saloka balyozê nû yê Komara Bîlarusya kir. Herwiha Ajansa Navborî got ku her du balyoz dest bi kar bûn li Sûriyê û ji aliyê serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ve dest bi kar bûn. Berpirsekî Îranî Rusya tometbar kir bi hemahengiyê ligel İsraîlê di hevdemê pêkanîna êrişên asmanî İsraîlî bi serbingehên Îranî li Sûriyê. Hevdemê êrişên İsraîlê li ser bingehên Îranî li Sûriyê, Îran Rusya tometbar kir bi hemahengî bi İsraîlê re. Birêya rawestandina sîstema berevaniyê S-300 hevdemê her êrişeke İsraîlî li ser Sûriyê. Serokê Komîta Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve yê Encumena Şûra Îranî Heşmet Pêşe ragihand ku hemahengiyek diyar di navbera İsraîl û Rûsyê de ye di demê pêkanîna êrişên asmanî di nav xaka Sûriyê de. Heşmet di hevdîtinekê li gel Ajansa Êrina ya Îranî eşkere kir ku eger Rusya sîstema S-300 ya li dijî balafran li Sûriyê aktiv kiriba, İsraîl tu caran êrişî Sûriyê û xaka wê bi vê asaniyê nedekir. Heşmet rexneyên mezin li Rusya kir û diyar kir ku Rusya sîstema S-300 ya li dijî balafran radewestîne. Dema İsraîl dest bi êrişên xwe yên asmanî bi ser Sûriyê de dike ku bi gotina wî diyara hemahengiyek di navbera êrişên İsraîlê û berevaniya asmanî Rûsî ya ku li Sûriyê bi cih dibe heye. Her di vê derbarê de cêgirê Wezîrê Derve yê Rûsî Sergey Ryabkov ragihand ku parastina ewlehiya İsraîl ji armancê serekene yê Rûsya. Ryabkov di hevdîtinekî de li gel tora CNN ya Amerîkî diyar kir ku ewlehiya İsraîl ji pêşekarên Rûsya ye û İsraîl û Amerîka û Îran û Türk û Sûriyê hemî vê yekê zanin. Ryabkov eşkere kir ku Rûsya ne hevalbenda Îranê ye di Sûriyê de. Bi tenê ew bi hev re kar dikin di danûstandinên esîtana de û te kes kir ku Rûsya li dijî siyaseta Îranê ya li dijî İsraîlê ye. Li bajarê Helebê sê zarok li gel babê xwe ji ber hêlma Gazê jiyana xwe ji dest dane. Li taxa Şear ya bajarê Helebê sê zarok li gel babê wan ji ber hêlma Supeya Gazê jiyana xwe ji dest dane. Li gorî jêderan babê zarokan temenî wî 52 sal bûn û zarokê wê yek 10 salî bû, yek 16 salî û yek 17 salî bûn. Ev bûyera xeniqandina Gazê tê piştî bûyera şewata 7 zarokan ji yek malbatê li Şama paytexta Sûriyê.
Li bajarê Tedmur yê Sûrî gorek bi kom hate dîtin. Bihteriya termên wê gora bi kom termên zaroka bûn. Emîd Heyder rêveberê navçeya Tedmur ragihand ku tîmên pakkirina navçeyê ji paşmayên Daişê goreke bi kom li bajarokê El Amriyayê Tedmurê dîtin û dazanîn ku ew gor li ser destê rêxistina terorîstî ya Daişê hatiye duristkirin. Herwiha Emîd Heyder got ku di gora bi kom de termê sivîl, leşker û zarokan hebûn. lê bihteriya terman yên zaroka bûn. Emîrekî Siûdî dibêje ku serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed ji dema ku serokatiya Sûriyê wergirtiye û heta weke îro nikariye tu biryarekî bide û hîna zaroke. Emîr Bender bin Sultan serokê bereyê ewlehiya Siûdiyê di hevdîtinekî de li gel Rojnameya Independent ya Brîtanî got ku Beşar el-Esed serokê rejima Sûriyê hîna nikariye xwe ji eqdeya navê birayê xwe Basir el-Esed rizgar bike û Beşar el-Esed zaroke û ji dema desthilatdariya Sûriyê wergirtiye û heta weke niha nikariye biryarên çarenivîsan bide. Herwiha Emîr Bender eşkere kir ku Siûdiyê alîkariya Beşar el-Esed kiriye da ku civînan li gel serokên welatên zilhêz encam bide. Vî awayî em gihiştin dawiya nûçeyên xwe, em ê careke dî ser nûçeyan li bîra we bînin. Serokê Tirkiye ragihand ku di çend mehên vê de eger heye devera aram li Sûriyê were ragihandin û Rûsya dibêje destwerdana Tirkiye di Sûriyê de yasayî ye. Lîwa Ezîz Weysî dibêje PKK berdewam bihaneyan ji dagîrkeran re durust dike ta ku derbasî xaka Kurdistanê bibin. Topxaneya Tirkiye li gundewarê Helebê çekdarên bêser peyedê ve topbaran kirin. Di hevdemê amadekariyên Amerîkî ji bo vekşana wan ji Sûriyê hêzên xwe li Sûriyê zêde dike. Her şad û bextewar bin.